Kuyajabulisa ukubona abantu bakithi ekhaya abavela eZimbabwe behlangene kangaka bedlala inguqu nje. Ngibone ngani standard civil is very high for ama team social angasolana competitive. Ngibone ngani nxabe ngaqhuba bakhule baye team engaba team yebhola civil ezizwayo. Ngiyabonga. Wena usomabhizimusi so uthe ufika lapha ubone njani kodwa umbukiso lo? Yazi ngijabulile kakhulu bengakhangelanga ukuthi zahlangana lento enje. Ngithe ngifika lapha mina bengivakatshile ngalandanga exactly eZimbabwe business Expo, but intensizwa ngayo ngajabula kakhulu ngifike ngesikhathi esiright. Ngihlangane labantu abaningi kakhulu, ngabona ukuthi abantu abalapha ngabana abantu abalemnqondo abafuna ukuthi ngabe iZimbabwe yathuthuka. Balama ideas amaningi kulama business amaningi ngwabonileyo. Ngithabile ukuthi ngizuzile ama contacts ukuthi engxenye lami nxa ngibuyele ekhaya ngizake ngikhulume laba 1 or 2 bangincedise kuyami business ye pharmaceutical wholesaling, and mbona baningi kakhulu abantu bakhona balama various and different business models abalawo, and nxa singawathatha sibangenise ekhaya mbone ngani ungasinceda kakhulu. So nxa ukhangele kodwa ukuhlangana kwabo abantu sibili bezihlanganela nje ukhanya sibili into ethakazelelwa ngabantu abaningi, so wena ubona ngani kodwa kuyanceda yini ukuthi bakwenze hlala kunjani? Mbona ngani kuyabanceda kakhulu ukuthi abantu abangapha abangekho ekhaya bahlangane bakhumbuzane ngalapha bavela khona, babone ukuthi bengancedisa njani, ukuthi kabakhohlwanga la nxa belapha bebuye ngemsebenzi abanye bebendlela ezitshiyeneyo kodwa kukhanya bayakhumbula lapha bavela khona. So kuyathokozisa ukubana amaZimbabweans ayayithanda iZimbabwe njalo bayifisela into enhle, so yikho ngibona bengani okubenza bahlangane. Ngizwe ngani nxa ngilalele injongo yangikhona ukubana ekucineni bengahlanganisa imnqondo yabo ngamabusiness abalayo lama attributes abalawo bengancedisa eZimbabwe. Mbonani kuhle kakhulu, and the atmosphere nje is very inhle kakhulu. Bakhanya abantu bayakholisa bathakazelana ukuthi bavele ezindaweni ezitshiyeneyo kuma states atshiyeneyo and sebehlangene bangamaZimbabweans and bayakhulisana. So phosela ukugcina abasibani. Ngithabile kakhulu ukuhlangana lo mngane wami okuthiwa ngoGibbs Dube. Gibbs Dube ngiyakubonga, phakamisa iflag eZimbabwe kakhulu. Umsebenzi owenza ngiyawuthabela kakhulu. Siyabonga kakhulu Johnfet Sibanda. Yes, iChicago.